Kaya't kung iburay kada kayo, how to maintain unity in the church. Amoyo ti may nga dakkel nga struggle ti siya sinuman nga presidente is not only to be able to deal with international issues, but the greatest challenge that every president faces is how to unite the whole country. How to bring people of different tribes with different dialects and different backgrounds at kadaili sa bali nga ugali. How can the president be able to bring the whole country into one common goal, one common cause? Nang runa ti Pilipino kat kwa, ti attitude tayo kat nalaing tayo amin kakabsat. Amutay amin ti agremedyo. Narigat nga pagkaykaysaan iti Pilipino kakabsat, kaputan nalaing tayo amin. But if a president succeeds in uniting the Filipinos, then that makes him truly great. Iso nga deta kakabsat ti battle cry ni BBM, ni Bongbong Marcos. Iso nga uniteam kunana, pagkakaisa. And so we just hope that our country will go on because adu kakabsat dagiti opposition, adu dagiti naduma-duma nga kapanunutan. So it's really hard to unite the country. Now, inasmuch that we are the Church of the Living God, dakkelmat nga challenge kada tayo kakabsat, di pa nagkaykaysa. But it is not impossible if each and every one of us ket agkaroon ko mga kakabsat, the spirit and mind nga maging united iti trabaho iti Apo. So I hope kakabsat nga prayerful tayo kada iti message tayo itang arabi. Ephesians chapter 4 verses number 1 to 3 is the text tonight. The Bible says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Verse 3, let's read all together. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Heavenly Father, I ask that you will raise men and women and people in our church who will initiate and promote cooperation, unity, harmony in the HBBC family and ministries. Lord, tonight, touch our hearts. Apo makita mi iti kinaaktibo, kan kina-dedicated, kan kina-hardworking, iti patriarch mi. Kat adakam kumaapo nga tumulong kan sumuporta. Han kami agsilensyo, han kami agbalin nga observers lang, CCM, dakam kumat may nga umuna nga ag-respond kadigiti Apo nga challenge in our simple ways. You are not requiring, Lord, anything but that we would be united tonight. So bless this message in Jesus' name. Amen. Mamati kayo kakabsat, nga dakkel ti maaramidan no agmay-maysa tayo. Mamati kayo. Okay. Mamati kayo nga no agmay-maysa tayo ti Diyos ket maragsakan. That's what the Bible says. Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Awantay man iti may-maysa nga lugar, ngem no iti panunot tayo, ket dayjay panagkaykaysa, uri awantay iti may-maysa nga lugar. Ngem no amin tayo nga kamang ta HBBC, individually and personally, ket adda personal nga conviction tayo nga makikaysa akman. Tumulong akman. Anat maaramid ko ka DJ na i-announce. That is unity, and the Bible says
it is good and pleasant. Next, mamati kay kadi nga ti panagkaykaysa, ket pag ti panagkaykaysa, pagbalinan na nga napintas ti testimonyo tayo kadigiti unbelievers. Amen? Nga napintas ti pakadamagan tayo, ken napintas iti maibagada. Uray, haan tayo nga dakkel nga gimong. Mamati kay kadi nga uri hangad datay ti kadaklan nga gimong, eventually datay to palubos ti Apo. You agree with that? Ngem no adda panagkakamayot tayo, napintas iti saudag iti karuba ken tattao kada tayo. You believe that? John 13 verse 35. John chapter 13 verse number 35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Kasano-kano nga maibaga dagiti tattao nga datayo ket disipulo or followers of Jesus, not by our possessions. Do you know what really gives an impression, a spiritual impression to them that we are God's church? It's not only having a big sanctuary. It's our spirit of unity. Kasi uray siroklat kayot ayan tayo. No adday spirit of unity tayo. It gives a spiritual impression to them. I see the Lord in them. Kunada no kwa, makita ti Apo kadeta nga church ha. How do people see the Lord in us as a church? It's our unity. So I call each and every one of us, each of us has a responsibility to maintain the unity of our church. Whether you are young or old, you are here in the Philippines or abroad, amin tayo kakabsat ket responsible. Unity creates a powerful influence in the community. Ngayon, kasla ti pamilya deta kakabsat, no da kayo og kakabagyan, amom ti mesa nga napintas sa pakadamagan yut karuba, no napintas ti tunos yung nga pamilya. Ang mga kakabsat, apalan da kayo no kwa, kuna dagat amom deta nga pamilya, handa nga isot na nang ngam nagmayat iti relasyon da. Gusto uno saan? Ngem, amom DJ pamilya kakabsat, nuray nagbaknang, nuhan na napintas ti relasyon da, ano, numumot ti kasta pamilya, kuna ti karubaan. Naawatan nyo kakabsat, that's how important unity is. That's why God is very clear in His Word, maintain, endeavor to keep. The word keep means guard. So kaya't nga sawen, at daamin kada tayo ti panunot iti security guard. Nga, no adamay sa nga dapat banbantayan tayo kung makakabsat. Ket dayjay, gwardyaan tayo. No adamay sa nga dapat gwardyaan tayo. Ket dagiti elemento nga manggisay-gisay kada tayo. Dagiti elemento nga mangdadael kakabsat. Iti relasyon. Iti panagkakabsat. Relasyon. Iti member, iti pastor. Masapol nga gwardyaan tayo. Dagiti nga elemento. Wano tattao kakabsat. Nga han mangimulat ti sana nasaya at nga banag nga mangtag ti panagkaykay sa tayo. Basit tayo. Han ko ibaga nga basit tayo nga lalangag kakabsat. E mabus mampay kunawar ni Apostol Pablo. Jak maala, jak sakto nga panakaikot, ngam kas lang titurong na, an nadanyo tabaka kay mutlat agiin ni boss. Nagbasit tayo lang aruda, agiin ni boss tayo bay. Ang kumakiti nga dapat kat agpipin na pigsa tayo, tapnon di kasta, umado tayo, dumakkel tayo. So, unity. Unity does not happen by accident. Among ti Pilipinas, han na basta agkay sa Pilipino.
someone has to rally unity. And people should understand the value of being united. Naawatan nyo, kabsat? Basta mapagkaykaysam ti Pilipino. Dapat adda na tipker nga mangidalan ken talaga nga mangi-fight ti panagkaykaysa, ngem dapat dagiti Pilipino maawatan damet kabsat. Di importansya nga aramiden dat pasada. Amom ngamin datayo ket mahilig ngagsiim eh. No, dama isayang kat agsiim ka. Sakan to tumulong to no makita nga dama paspasama ka na naimbag. Api nga urayam nga dama pasamak nga naimbag. Hangkit di nga sikat tumulong nga mang partuat DJ pasamak nga naimbag. Api urayam. Api urayam nga daktakder nga kapilya sakan to ag commitment. Api di awan ti awan. Api di ka imuna nga timulong. Hamuro urayam na na. Detat problema ti nature tayo ken kas Pilipino kakabsat. Iso nga iti church kailangan nga labanan natin yan hanggang agsisiim. Kala ko mission, agsisiim ka pelang, di ka pela tumulungan kakabsat. Hanga dete, tunod na nakita nga dakla mapaspasamak ket credit grabber. Inka makisabayan tapno, may sakmat ije kung kunam. Idi ununa na, awan lat intulong mo apulos. You know, your silence destroys unity. Uri pitigi mong, ti pa nag-preach ti pastor, tahan mo pa nagtagtagari kakabsat, destroys unity. You understand that? Yeah. Anyway, we must strengthen this area in our lives as Christians. If you are Christian and you have been transformed by the Lord Jesus Christ, and you are now a part of the body of Jesus Christ, you must realize you are also responsible in maintaining and keeping the unity of the Spirit in the bond of peace. I am not here to talk about the enemies of unity tonight because for sure, that's another subject to really talk about. Anya na digiti makadadael iti panagmaymay sa itigimong. Petty matters we need to set aside. But I am here to talk about how we can maintain it. What can we do to help maintain unity in the church? Number 1, makita tayo di 1 Peter chapter 3 verse number 8. 1 Peter chapter 3 verse number 8. Okay? Kaya tayo kakabsat nga pagkaykaysaan iti HBBC. Nusurutan tayo digitoy kabanbanag. The Bible says in 1 Peter 3:8, finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren. Be pitiful. Be courteous. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, blessing. Knowing that ye are thereunto called, deta kayo tinangayaban ti apo ka tayo, that ye should inherit a blessing. Usag ti Ilocano, kamaudyanan na, agmay-maysa kayo kuma iti amin, itinakim, nga dadunguyot ay sakan maysa. Agdidinungo hang agdidinungso. Aggiinayat kayo akas agkakabsat. Amo iti dapat nga createn tayo nga mindset kada tayo, DJ panagkakabsat. Hala ang sarita nga brad, sister, but by heart. Yung talagang ramdam mo, kapatid mo yan sa Panginoon. Kabsat mo nga talaga iti Apo. You cannot harm him because he or she is your brother or sister in Jesus Christ. Sa mo mabaling nga dadailan isuna, takabsat mo isuna iti Apo. Hamo maarami da perjen isuna, takabsat mo isuna iti Apo. No diket ayatem,
Number one is have love and compassion to one another. Have love and compassion to one another. Basta nga ituloy ko na aginayat kayo kas agkakabsat. Manangaasi kayo, na emma kayo kuma. Adi kayo supapakan tidakes. Amom, kuna nga rote pagsasao, nusupapakam iti naimbag, iti kinaimbag, agat gagangay. Kastamot nusupapakam tidakes. Gagangay deta. Ngam no supapakam tinaimbag tay dakes. Kristiyano ka. Ngam no sinupapakam ti dakes tinaimbag, nagdakes kan. Naawatan nyo kakabsat? Bang klase, no? No supapakam tinaimbag, uno dakes tay dakes, gagangay. No sinupapakam iti naimbag tay dakes, Kristiyano ka. Ngam no sinupapakam ti dakes tinaimbag, nagdakes ka. Now, the Bible says here, don't render evil for evil. When no tilunod, itilunod. Inlunod, dagami lunod. Anak ko na? Verse 9, no diket bendisyon. Taga po ito'y naawis kayo, tapno tawiden nyo, tipan nakabendisyon. Tati agtarigagay nga agayat ti biyag, ken makakita ka dagiti nasayat nga aldaw, gawid na kumatidila na ti dakes, ken dagiti bibig na tapno di da agsao ti ulbod. Umadayo kumati dakes ket agaramid ti naimbag, sapulen na kumatital na ket ti isu ti suruten na. Have love and compassion. Amo no Kristiyano ka, ti may nga ikararag mo ko ng apo, ikanak man apo iti puso, nga mangipateg kadagiti kakabsat ko iti pamati. Hamo mabalin nga ayaten iti si bubukol na kongregasyon. Ngam digiti asidegen iti biyag mo, aramidem di trabaho makas Kristiyano. Love your brother and have compassion. Be pitiful. If we do that, then unity will be automatic. Kamo iti complain tayo absat. Apay nga kasti kung kuna tayo. Isolusyon na lang deta ka absat. Love and compassion to one another. Unity will be automatic. Naragsak kamot lang nga makita ang takabsat mo itang rabi. Are you happy? Ala, agpapada tayo, damin digiti hantay nga perfect. We are not all perfect. But on the other hand, iti ka ungan di pusom kabsat mo deta. No dumteng tirigat king kuana adaasim. Makaasyam dagiti unbeliever nga kabagyam, di kanto makaasyam deta kabsat mo iti apo. Nang nangruna nga dapat makaasyam deta kabsat mo ti apo. O ta kabsat mo ti apo eh. Nairiirot dapat kakabsat iti relasyon tayo nga kakabsat. Ngam kadagiti unbelievers, uray pa'y relatives tayo. You know why? Because no Kristiyano ka, awanan ti number one nga makaawat king kano di pa damatlaang nga Kristiyano. Amoy di yun una nakakabsat. Kaputa, siyempre, persecuted dagiti believers. Handanam namaan ti suporta dagiti kabagyan da idi. Isu nga naas asidegda ka dagiti kakabsat da iti pamati idi. Gapu ka di persecute. Kasi timang persecute kadakwa da idi kat mismo nga naganak da, kakabsat da, kabagyan da, agipulong dat authority. Isto nga natural idi, naas-asidegda ka dagiti kakabsat dat pamati idi. Kas jay kumamot kakabsat kada tayo. Amom no ka di abroad, no naikamang ka kada kita Australia, I believe, naas-asideg kayo nga amang kadagiti kakabsat tayo ti pamati dita. Ngem ti uray siyasin no, kaubraan nyo, gagayem nyo. Sa bali, Jeriknam, you can trust your brother in the Lord. I hope we are all trustworthy. Kakabsat. Dakay nga data Australia. Amen? Hanyo amo deta nga rikna because hanyo napadasan ti abroad. Ngem,
Kanyak nga nakapadas tinapnapan, nagkaskasaba ka dagiti adat abroad kakabsat. Kasjay tirik na. Ala, look at them. Kasjay nga talaga trick na. Am I right? Aldrich? Dexter? Iba eh. Mas malapit ang loob mo sa kapatid mo sa pananampalataya kaysa sa kahit pa sino man, mga kapatid, nasa abroad ka. Yeah. So have love and compassion. Number 2. Okay? Hanting nga ipalubos ko madeti spirit of factionalism. Amoy factionalism, faction. Kasla di Pilipinas sagat faction. Aya, kaming Tagalog, dakay nga Ilocano, lalaban. Kasi pairalen da kakabsat, DJ pa naggidyat iti dialect. Anti pairalen, DJ differences tayong minor kan petty matters. Be antay DJ kakabsat. No di kat pagbalinan tayo nga complementary, DJ differences tayo. We should learn how to do that. Nakita yung kabsat? Agasam no mapag-complement tayo, digiti differences tayo, it makes a big difference. Number 2, practice lowliness of mind. Philippians chapter 2, verse 3. Philippians chapter 2, verse number 3. Let nothing be done through strife or vain glory. Ante nga kalikaguman nga no day naramid tayo kakabsat kat may kailangan pala nga may announce tayo. Of course, there are times that we find it right to give honor to whom honor is due. Ngem itibiyang tayo, han nga DJ ti afteran tayo. Hangay so, kakabsat. Let nothing be done through strife or vain glory. Amom no kastat spirit nga amin kat talaga mang-create ti hananaimbag. But in lowliness of mind. So instead nga, dete, credit iti birbirukan tayo, dete, we get the glory, we get the credit for what we have done, dapat spirit tayo kabsat lowliness of mind. Anot lowliness of mind? The lowliness of mind is defined as humility, kinapakumbaba. Awang king, hamo makita ito na humility that sees others as more important. No awang king kadit nga mind, hamo makita detoy. And puts their needs before self. Nawatan nyo kausat? In lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. No diket mabuyugan kumati kinapakumbaba at itunggal maysa, padayawan na ti sabali akas na tantanok. Kaya nga sawon di jay, to give more importance of others' welfare, not just yours. Amen, kausat? Kaya nga sawan, you feel responsible for your brother in the Lord. Haan lang at responsibilidad mo, pakanang tangiwat mo. Responsibilidad mo, nga kitaam, nga sinungatat kakabsat, nga agrig. Dapat adakas di nga panunod tayo kabsat. Alam mo, dapat pintas DJ mindset, ti may relate dito nga mindset kat. Naragsak ka nga blessed ka at one side of the story, nga naragragsak ka nga makita, mahalang sikat blessed no di kat pati tipada mga Kristiyano blessed. So hangka nga mangimamag. Hangka nga dete, mangiruruman wano mangi-down ti sabali. Ti spirit mo, apo naragsakak, nga dak ti kastoy nga kasasaad. Ngam naragragsakak pa'y, no dagiti padak kat adamat iti kastoy nga kasasaad. Lowliness of mind, deta nga spirit kakabsat. Nawatan nyo? No kastat spirit tayo kakabsat, nakamamayat. Awampin na langgwadan. Awampin na talbugan. Awampin na ngasan. Walang palakihan kundi lahat. Amoy, you read the book of Acts, amoy the spirit da kakabsat iti. Common. Kung ano the Bible, awan na baknang, awan na panglaw eh. Look at Acts chapter 2. Tignan yung maigi. Acts chapter 2. Awan na baknang, awan na panglaw. Okay?
Ibang klase yung spirit ng unang church. Sabi ng Acts chapter 2. Alright? Verse number 41. Then they that gladly received his word were baptized. The same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul. And many wonders and signs were done by the apostles. So great things were happening. And in that church where great things are happening, the Bible says, and all that believed were together and had all things common. So, kumbaga patas-patas da kakabsat iti kasasaad ti panagbiag. Awan na baknang, awan na panglaw. How did that happen? And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Dagiti babaknang, wano addaan, willing da kakabsat nga nangiyag dagiti kinabaknang da tapno maited ka dagitay awanan. Haan nga, kasla iti gobyerno no daduma, ginabaknang, isulat na baknang, tinapanglaw, agrigrigat latang agrigrigat. So it's up to the president how he will deal with that problem because that's a problem. Haan nga napintas ti nasyon kakabsat nga digiti baknang, bumakbaknang, digiti na panglaw, pumangpanglaw lata, kat bumakbaknang, digiti na baknang, at the expense, digiti na panglaw. It's up to the president how to solve that problem. But in the early church, the problem was solved. Di ba kakabsat? So, ti kahit nga sa well, there are many angles of this story. Adut mabali nga, wanang kastoy. There are many angles, but you get just the point here. The point here is, we must practice lowliness of mind. Di kahit nga sa kakabsat. Hanlang nga tayo, bukod tayo, tikit-kitan tayo nga rumang ay. Amom tinapintas nga kararag tayo kumaapo, deti kasasaad ko, I pray, nga kastoy tumot ti kasasaad dagiti kakabsat. So you help them grow. You help them. Kita yung kakabsat? Kasla ko makanyami as pastors. When we see other pastors nga medyo narigrigat di kasasaad na alagat amu tayo kakabsat, they have limited resources, limited knowledge. So ang prayer namin, Lord, sana kung gaano mo kami tinulungan, kasi galing din kami sa ganong hirap, sana umangat din sila gaya namin. Hindi ko pinagyayabang yung point na maangat kami ha. Ang point lang is, we've been there. Yung kasdeng arigat kabsa. Sana ma-realize din that darating din ang time that they will also be blessed. Nawatan nyo kabsa. So, ganti may isang heart ni Pastor Jun, nagkaroon to kumati ka na Pastor's Conference, tapno, nagitay na adal na sursuro, maiyadal met. Kat umangat damat kakabsat. Hantay nga tayo mangimamag, no, di katulungan tayo idang umangat. Nga, nga makita dagat mablesan damat kabsat, kas pa nang bless ti Apo kada tayo. Nakita yun, deta nga spirit ti unag ti church. Ang no, awan deta lowliness of mind. Awan na nakakabsat. Digitay medyo amunang adaka nalaingan kaslang adada kinalastugnan. Dete medyo addaan ket medyo addabasit taertirik nanan haang kuma. If you have much, you have a bigger amo dapat ti maawatan no sikati addaan, sikati namnamaan iti Apo kakabsat nga dapat makatulong. Hamo paglaslastog ta addaking ka. Tadeta addagan ka, stewardship, nagkaputi Apo, to whom much is given, much is required. Hamo maapanunot deta, no awan lowliness of mind, king ka. Agpangpangas kalata, aglaslastog kalata, naahangin kan tulata, kung namlatanusin no ka, because awang king ka, di lowliness of mind. Oh, no adalugan mo, ti kahit nangasawan, God expects nga makailugan ka. So hanga dalugan mo, paglastog mo, talugan mo, hana, God expects nga dalugan mo, pusar mo. O, napitas na balay mo, dakkel, hamo paglastog deta, God expects nga dakkel na balay mo, maaramat ka para ti Apo.
Tatahab mo arami, di mo mapanunot deta, no awan lowliness of mind. So dapat addaan tayo ti lowliness of mind. At alam mo, no, the lowliness of mind mo, ti kararag mo kunam, Apo, bless me to be a blessing. Is that your prayer? Hindi eh. Amom no awan lowliness of mind mo, tilat ta prayer mo, bless me, bless me, bless me, bless me. Talat ta bagim ti makitkitam kasi awan lowliness of mind ken ka. Ngayon, the lowliness of mind mo, jay kararag mo kakabsat, you are looking at a picture of your life not only being blessed, but being used as a blessing. Kas jay ti mindset ti the lowliness of mind na kakabsat. Do you have lowliness of mind? Kahan tabagim ti mapanunot mo, no di kat, jay kararag mo kat nairaman pa iti sabali. Nakita mo jay mindset ni Pastor John, apay nga in-raise tayo nga ginatang ta Memorial Park. Pastor John, alagat natagan di personality na kapsat. But why is that? Why? Was it for him? Apo, nagdakil mo lang unay nga pakaitabunan ming kakabsat, no, dagam lang nga pamilya. Agasang mo lang, no, dagam lat maitabo ni Jai. Kanyakit din kakabsat. Why? For us all. Ikalikago mo ti sa bali, hanla di bagim. Nawatan nyo kapsat, lowliness of mind. Now, we should become more aware of our brothers. Manipot ita kakabsat. God forbid nga agbasol ka, nga ignore mo, inta panunot mo iti padama Kristiyano. God forbid, hano kung may palubos ti Apo nga agbasol ka, nga ignore mo nga mapanunot iti kasasad, iti sabali, iti padama Kristiyano. Talabagim ti pinampanunot mo. God forbid. Manipot ita kakabsat. Tulungan na tayo kumaiti Apo, nga maging aware tayo, kumusta nga tayo gito'y. Mom, narigatan kakabsat iti mangilid, no, kasta mindset tayo. Adaan to amin initiative tayo. Each of you will say, nakmambisita, awan ni kasto itaan. Amom na awan lowliness of mind, wala kang pakialam, kahit bakante yan. Kahit sinong absent, hindi mo alam sinong absent, wala kang paki eh. Kasi wala kang lowliness of mind. Hindi mo iniintindi. Inisip mo lang sarili mo, makaumay ka to, bambanok ko nagmalmal, ado problema balay. Adot ikam-kamakam ko nga project. Adot obra nga assignment. Yun lang. Wala kang lowliness of mind. Kaya hirap na hirap ka. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo sinusunod ang Diyos. Subukan mong sundin ang Diyos. Tutulungan ka niya sa hirap mo. Gawin mo to. Subukan mong sundin ang pinagagawa niya sa iyo na maging servant ka sa iba. Palag-anon to ti Apo, di kita rigat mo. Kaya hirap na hirap tayo eh. Hindi niyo pa napansin? Hirap na hirap ka sa buhay mo. Samantalang Kristiyano ka, may Diyos ka. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo alam ang sikreto. Ano sabi ni Jesus? Take my yoke upon you. Learn of me. Alam nga minta sangol ko, Jesus said, alam niyo ba ang yoke of Jesus Christ is a servant's yoke. Take my yoke upon you and learn of me and you shall find rest. Kaya bigat na bigat ang marami sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi sarili ka lang nakapokus. Subukan mong mag-focus sa iba. Alam mo yung inisip mo lang yung problema ng iba, malag-anan ka na eh. Apay, nadagdag sumpay, gayang parikot na. Di ka malag-anan? Namno talabagim tikit kitam, nagdagsun problema kung kunam. Talaga nadagsan. Namkit problema sa nadagdagsan pa, ay, yaman pa'y Apo. Di nyo alam ang sekreto eh. By being a servant, lumag-an tabiyag mo. Di mo alam yon. And by being self-centered, bumibigat ang buhay mo. Dapat alam natin yan. Sekreto yan. Parang giving. Hindi mo alam by giving, malago ka. Mas ag-prosper ka. Yung iba, by being selfish, mas rumigrigat biyagdan. Alam nyo ba yon? Tingnan nyo. Yung hindi cheerful giver, mas humihirap. Tignan mo yung cheerful giver, mas gumagaan. Sikreto yun eh. Ganon din sa servanthood, mga kapatid. Di mo alam ang sikreto. You try to help your brother, gagaan ang buhay mo. Bakit? Hindi pwede na ang Diyos makalimutan kanya. Kasi sinunod mo yung sinabi niya eh. Oh, lowliness of mind. Number 3. Not only have love and compassion to one another, not only practice lowliness of mind. Number 3. Obey those who God set to rule the church.
how to maintain unity in the church, obey those. Agtulnog ka, kadigidjay nga insaad ti Diyos, nga mangidaulo. Alam niyo yung salitang rule is a biblical term. Rule, to set what is right. Rule. Okay? Hebrews chapter 13, verse 7. Oh, amuyot sekreton tinalagan nga panagbiag. Lipatom tabagim kadagserbi ka ti sabali. Palag-anan to ti apo ta panagbiag mo. Palungawon na kakitam. Ang mga kakabsat, di kay mamati? Alagat di kay mamati agad saan lata. Hebrews 13:7. Remember them which have a rule over you. Kahit mo di agbaling nga naragsak nga membro iti church, agtulnog ka. Kaya't mo ti makatulong, iti panang maintenar, iti unity ti church, agtulnog ka. Agtulnog ka. Obey them. Kuna na verse 17, obey them that have the rule over you. Hangkamaan ano kakabsat? Obey them that have the rule over you and submit yourself, 17, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Rule. So, deta sarita nga rule kakabsat, biblical. Rule, mangidaulo. Ephesians chapter 4, 11 to 13. Iti ni Apo Jesus kat imuli sa dingato. Anak ko na nakakabsat, Ephesians 4, 11 to 13. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Why? For the perfecting of the saints. Para ti panakaananay dagiti sa santo. Ang maipaay ti aramid ti panagserbi. Ang maipaay ti panakapatibker ti bagi ni Kristo. Agingga ti makagteng tayo amin ti panagmaymaysa iti pamati. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Anak ano ti tulbek iti panagmaymaysa? Dagiti mangidaulo. Hanlang nga dagiti mangidaulo, no diket dagiti maido, dadaulwan. Mapaan-anay da, nga maipaay iti panagserbida kadagiti amin nga trabaho, nga kasapulan nga maaramid iti kagimungan. So da kayo ket mapaan-anay, tapnon ti kasta, datayot mga ramid ti trabaho iti apo. So titulbek dita kakabsat, ammo tayo nga dapat dinggen. Ken agtulnog kadagiti mangidaulo kada tayo. Simple things. Simple things, but if unchecked, becomes a major problem. Amuyo ti kapintasan kakabsat, no, kayat mo nga surutan deto ibagbaga iti Biblia, you must be just like, amom dapat sika, kasla ka lang ti empleyado nga na-alerto kakabsat. Ti miyembro ti HBBC, dapat kasla empleyado nga na-alerto. Ta munisipyo, dohang ka na-alerto empleyado, well, in the part of the boss, ikatanda ka. Apay, padagsan ka eh. You're not an asset, you are a liability. The question, kasano tagbalin nga naalibtak nga empleyado? Umuna, dapat sika competent. Anat ka na sonti competent? Amom ta ubram, skilled ka. Pag, kasano ka nga agpalitan di ka mo. Skilled ka dapat. Iso nga, titrabaho me to perfect you. Surwanda kayo nga Kristiyano, tapno agbaling kayo nga skilled nga agserbi iti apo. So equipping kadakam dayjay. That's our equipping ministry. Oh, iso nga nasurusurwang kayo amin nga ag-soul winning. Nalaing kayo amin nga ag-soul winning. So you are now competent.
Di ka na soundly competent, you can produce results. Tatta kakabsat, competent ka, nasurusuruan ka ag soul winning, di ka mo tumay ag soul winning. Nawatan nyo? Agpaiso nga skilled ka, di ka mo tag-report. Hello? Kasano nga root kakabsat? That is very simple, yeah? So if we are trained to do something for the Lord, we must do it. Gawin natin. By all means, kakabsat, labanan tayo, di kita'y obstacle kan hindrances, tibiyag tayo. Hamo ipalubos nga, di kita'y kasla hindrances, kat isudat manglapod king ka nga maaramid mo di trabaho ti Apo. Trabaho ti Apo deto'y kakabsat. Haang nga ti trabaho ti Apo ti agpakpakaasi kada tayo. Obligasyon tayo nga mangurnos dagiti biyag tayo, pamilya tayo, schedule tayo, tapno makapagserbi tayo. No anyaman di kita kakabsat na problema tayo ti panagbiag, mas hapon ay kararag, tagot ko na tayo, Apo, han ko mga agbali na lapod di gito, nga jak makagimong, jak maka-attend, jak maka-choir, jak maka-orchestra, nga jak maka-soul winning. 133 tayo nga nag-soul winning iti Sunday. Ang lawag, pasukin, bakara. Adut absent. Ala, di kita'y talaga nga na makaumay, we understand the reason. Pero no kayam ti umay kat di ka imay, anat nakaigawid king ka. Anat nakaiga po nga di ka imay. Naawatan niyo kakabsat? Kat no anyaman deta nga gapo, kayat mo nga sawan, pagbalinam deta nga, kasla isot makailapod nga di mo maaramid ti pagayatan ti abogin ka? Anat sir, binati kang kantante, there is no problem too big God cannot solve. Well, all of us at some point in our life, umay ti panagkapo. Yes. Pero dapat kakabsat, agbalinte nga natipkir by the grace of God. That's why we always comfort and encourage to make you strong. Why? Why we encourage you? Why we strengthen you? So you can serve God. So si kamot kakabsat, kung namot ti bagay magat, ay nagpaiso. At ni pastor, in-encourage na kami manan. Eh kat dapat mas nak-aktibo ak nag-serve at in-encourage na kami. Napintas ti preaching, na-comfort kami manan. Mas kumangarod nga, naalibtak hanga natantan, na mas nakukuha kumat pa nag-serve iti Apo. Nakita yung kakabsat? Hello? Oh. Kat digitimat, may yan announce. Anamot iti, kasla, parang take tayo, kadigito'y kasla kumadigite, na i-announce man itayan. Anang arot, membro ka. What is that to you? Awalatan? Dite, nagtangad ka lang, kasde lang. Anat maramid mo. Hello? Kasi, look ha, no namnamaaming awam maitulong mo, iti kasto nga general public, no, da kayo nga, uri da kayo buy-buya, da Facebook, da kayo abroad kun ko, no namnamaaming awang kumat mabaitulong yung kadigito nga trabaho, hang ko mga dito iti pang-announcean mi digito. Agayab kamlat na digiti amumi nga makatulog, isuda ati kasarita mi. But why are we announcing it even in public? Because we know you can be a part. So the fact that we announced it here and you are there, nangag mo, at awan lat inaramid mo, anaka nga rod, di imatang ti Apo. Pananagutan mo yan sa Diyos. Alam mo, yung sinabi ni Pastor John, halimbawa, sabi niya, i-renew tayo, dagitay mission commitment tayo. Now, we will not announce that here if we don't think that all of you should hear it. Di ko malat na memorial para pang-announcean mi na, kakabsat, dete close group tayo fellowship lang. But why are we announcing it here? Why? Because we believe all of you should take part in mission. Takil kan basit, dapat pakiparte ka. I hope next Sunday, kakabsat, tunot check data record, at amin mission giving tayo. Dapat na-fill up ang mission offering nyo. Halat tithes love offering. Dapat ada na i-fill up yung mission offering.
Hanga pilipilitan kayo kakabsat, nga amirisam kami na, obligasyon mo eh. Apay, nukas pagrigan, datayugot na ganak, adakat, kailangan ka di nga pilitan, dati nga mga sikasot anak tayo, obligasyon tayo di dyan, amo tayo di dyan. Kastamot king ka Kristiyano. Apay kasapulan na pilitan, dagay nga mangtad di mission, no, obligasyon natin yun. So, pag obligasyon natin, iniisip natin, Lord, how can I perform my obligation? Well, yun ang tanong dun eh. Tama, hindi? Oo. Yun ang tanong. Kasano nga maaramid ko dito? Di jay ti saludsudam tabagim. Hanga dito, isuda, agpasbol ka na, obligasyon mo. So, Lord, how can I give to mission? Tithes. Kasi karamihan sa atin, faithful sa tithes love open, pero hindi kayo nagbibigay sa mission. Tapos pag ina-announce yan, pala sa'yo, alam mo kung bakit? Wala eh. Subukan mong magbigay sa mission, matutuwa ka. Lalong-lalo ngayon, mga kapatid, dumadakkel, nga ni awang pagyanan tatraks ti address ti gimong tayon. At dati Bakara, Pasukin, Lawag, Australia, Hawaii, Dingras, Sarat, Tunungwam, Batak, Apari, awang pagyanan na jili kung tatraks ang kakabsat. At nasa problema di jay. Iyan na imbag nga problema hanggang mangmangtid. Yan ang hindi magandang problema. Problemang hindi maganda yan. Hindi ka nagbibigay sa mission. Samantalang may nangyayari at ginagawa ang Diyos sa mission. Naintindihan nyo na mga kapatid? Ganyan ang magiging, ganyan pagka, if you want to maintain unity, ganun ka. Basta pag may gawa, hindi pwedeng wala kang parte. Kahit kaunti lang. Dapat meron ka. Ang commitment tayo kumati elevator, bulmulang lang galata. Hindi ka kumangisor, 10 pesos no iso 100 no iso, pero dapat may parte ka doon hanggang bulmulang lang. Habang kung nagado, kakabsat, God is rich. Anak ko na 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound toward you, that ye, having always all sufficiency in all things, may abound to every commitment. Pinersonalize ko di dyan. Kahit nga sawan, adalat na may commit mo, kada commitment. Bakit? Because God is able to make all grace abound. Do you know what limits you in giving? Not your income. It's your lack of faith. Timang kada tayo nga mangted kakabsat, haang nga di kinabasit ti income tayo. Di kinabasit ti pamati tayo. Kinabasit ayat tayo. Kinabasit ti panagyaman tayo. Day jay ti mang limitar kada tayo ti panangted. You know that? Look at the Macedonian believers. Did affliction limit them? Did poverty limit them? No. Because dakkel ti parabor ti apo kadakwada. Ang tandaanan nyo deta kakabsat. Timang limitar king ka ti panangted saan nga ta kinabasit iti income tayo. No di ka di kinabasit ti pamati tayo.